Sang Prabu Rari Semedang saking purian inggih gelisin titia ngantuk nyari tayang nemangkin mekadi ide Sang Prabu maketedung jagat cedi ngawit dia nemangkin medal saking purian nah gana kepanjang kau sepemedali de Sang Prabu saking purian wantah ayat punike ngemaranin genah panjak idone makesami ya pikabate panjang wantah gumanti ide Sang Prabu punike mata tiling meretiak sang punike sekancan pikobet panjak idone sinamik kuningin ide mangdo gelis raris sekancan pekewah ipanyak punike keuningin antuk ide Sang Prabu ne kira kawantu gelis yen pradene wenten punike panjak idone sane katunayan sane kakirangan jeg sampun presida kawantu digelis oleh ide Sang Prabu ni kemawinan banyak karata santi mawit sangkaning sekancan pekewah ipanyak sampun presida kewantu antuk ide Sang Prabu nike sane dados jalaran mawesane jagat cedi punike ngemangihin kartera harja wiakti terepti punike panegaran Indonesia kawen tenan wanut talar
Ile kidang inggih yan mekadi pidabdab ide Sang Prabu Basuparicara punika mata tiling boyo ring desa Pekraman kemanten, boyo rauhing ring desa-desa terpencil kemanten, nanging rauhing ke alas gunung, nalar ide mereka ide mata tiling. Kacingak wanone wardi risampun ide Sang Prabu Basuparicara rauh iriku ring tengah alasip. Kelintang ledang pekayunan ide nyingakin alase jekantun asli. Asri wiyakti nenten wenten punika alas gundul, nenten wenten penembangan liar, ten wenten punika legaloging sane kepanggihin antuk ide. Daruh kata bageng napi malih awen dan wenten riko kepanggihin alas awen dan wenten jag dewa ratu ngulangunin pisan punyan kayune dahating gede-gede pisan aplok wiyakti gedenipune rauhing carangipun dahating atub manurampiak nenten wenten pura nerbang wiyakti dahating trepti kewentenane irike duane ngukum berjalan betul-betul irike nika kemawinan yen baso sekadi mangkin punika alas lindung tan wenten jelema celapat-celapat jagi pacang nembakin kedes kenten tan wenten wiyakti sadawana girang sami Dewa Ratu Agung sekancan buron alase Dodo iwasin bojog jagecag-kecog pada peglanting ring carang kayune ketekaning yo ipaksi pada pecerwet mesuang munyi saling sautin kelawan roang nyane reh perdakayana nenten wenten ngusah kasih
dahating girang punika sekancan buron alase riantukan panyak ide Sang Prabu nenten purun pisan celapat-celapat ring tengah alase napi malih mapi kayun jagi ngusak asik daging alase ya. Lah dur mau dadak. Sang Prabu kepingan mangga riantukan sekadiasa punike kapikanten antuk ide Sang Prabu daging alase mewastu dahating keulangunan pisan ide anak Ki Agung wana kasri kanodot sane dados jalaran kelintang kedaud pekayunan ide Sang Prabu rikalone ide nyingakin isin alase jeg dekeluih asri kewentenanyane ya. Rare semarawat rengangan riwawu bengong ide Sang Prabu ngewaspadayang keluwihan alase ne mangken jag teke mekledeg eling angan idone ri sejeroning angen idone ya. Asihku masih areng arabi Yan sane keelingan ngantuk ide Sang Prabu Boyolian ri kalone angan idone punike asih kumasih keulangunan pekayunan idone punike sane banget keelingan ngantuk ide rare semetuh kamani napi malih rikalone ide ngelingang rita kalau ide iri kering pamerman gasak gosok sareng irabi beh Dewa Ratu dan jangkayan jeg saget medal puniko kaman idone ya. Kekaputereng dan madari ri sampun medal punika kaman ide Sang Prabu nuli kaduduk ne mangkin kekaput raris antuk don kayu madori ya.